Poštovani gledaoci, dobar dan. Vi pratite emisiju Gost u studiju, a sa mnom u studiju Kopernikus televizije u Šidu nalazi se major Radoslav Lakić, komandir policijske ispostave u Šidu koja pripada policijskoj upravi u Sremskoj Mitrovici. Dobar dan i dobro nam došli. Dobar dan, hvala na pozivu. Povod za ovaj razgovor je svakako tema upisa, odnosno konkurs Srednje škole unutrašnjih poslova Jakov Nenadović iz Sremske Kamenice za upis nove generacije 2026-2027. školske godine, nove generacije policajaca. Pa da krenemo od toga za koliko mladih ljudi je predviđen ovaj konkurs. Pa ovaj konkurs 2026. godine je predviđen za 140 kandidata, odnosno polaznika Srednje škole unutrašnjih poslova u Sremskoj Kamenici. Da li tu ravnopravno mogu da učestvuju i mladići i devojke? Da. Rang lista je ukupno za 140 kandidata. Rang lista se pravi na osnovu uspeha iz srednje škole, uspeha na testiranju, znači nema ograničenja u broju ženskih kandidata i broju muških kandidata. Znamo da kandidati treba da zadovolje nekakve opšte i posebne uslove, pa da krenemo prvo šta su to ti neki opšti uslovi koji mora da ispunjava svaki kandidat. Što se tiče opštih uslova, prvo je da kandidat mora da bude državljan Republike Srbije, da ima najmanje godinu dana prijavljeno prebivalište na teritoriji Republike Srbije, da u trenutku započinjanja školske godine nema više od 17 godina, odnosno kad to dolazi u obzir za kurs kandidati koji su rođeni nakon 31. augusta 2009. godine. Zatim protiv kandidata ne smije da se vodi krivični postupak i ne smije da im bude izrečena vaspitna mera kao i mera maloletničkog zatvora. I naravno da ispunjava uslove bezbednosne, zatim fizičke, psihološke i zdravstvene. To su ti neki posebni uslovi gde pretpostavljam da fizička sprema i zdravstveni uslovi. Tako je. Pod jednim uslovom opštim je dato i poseban uslov gde je fizičko, psihološko testiranje i lekarski pregled. Da li postoji nekakvo ograničenje tipa određeni broj kilograma ili visina koju minimalnu visinu mora da ima jedan policijski službenik? Visina je predviđena opštim uslovima, s obzirom da se ovde radi o još deci 14-15 godina. Visina je data da naravno ta deca će rasti u toku školovanja, ali svakako je na lekarskom pregledu dat minimum koji može usloviti i opšti mogu da se vide na sajtu Srednje škole unutrašnjih poslova gde je dato tačno koliko minimum mogu da budu, odnosno minimum visine, odnosno maksimum težine. Da li je postavljeno kao preduslov i uspeh u ovoj osnovnoj školi ili će to sama rang lista da definiše? Uspeh u osnovnoj školi kao i uspeh na završnom ispitu je deo konačne rang liste. Znači za samo konkurisanje za prijem u Srednju školu unutrašnjih poslova uspeh iz osnovne škole nije uslov, već se rang lista konačna pravi na osnovu i testiranja i uspeha iz osnovne škole kao i uspeha na završnom ispitu za učenike osnovne škole. Znamo da policijski službenici moraju imati nekakvu fizičku spremnost, da to od njih zahteva priroda posla. Koliko je bitno da ti mladi ljudi koji požele da upišu ovu srednju školu da budu fizički spremni? Pa bitno je, jer je osnovni deo testiranja, jednog od 4 segmenta testiranja je i provjera bazično-motoričkog statusa, odnosno fizičke sposobnosti, što kažete, svakog od kandidata. Fizička provjera se sastoji iz 5 segmenata. Prvi segment je test izdržljivosti ruku i ramenog pojasa, to su takozvani sklekovi. Zatim drugi deo je test izdržljivosti mišića pregibača trupa, trbušnjaci. Zatim test aerobne sposobnosti organizma, trčanje na 800 metara, test eksplozivne snage donjih ekstremiteta, skok u dalj i test jedan slalom sa 3 lopte, to je potencijal organizma za savladavanje, odnosno mehaničko učenje pokreta. Dobro, znamo da je preduslov da bi neko mogao da bude tako fizički spreman, preduslov je pre svega zdravlje. Da li tu ima nekih ograničenja ko ne može da konkuriše u školu? Pre započinjanja fizičke provere u samoj srednjoj školi se vrši opšti lekarski pregled. Na tom lekarskom pregledu se meri visina, težina i vrši
generalno pregled zdravstvenog stanja da vidimo da li su kandidati uopšte sposobni za fizičko testiranje. Dobro, znamo da ova škola u Sremskoj Kamenici, pored škole postoji i dom gde su učenici smešteni i naravno što sve zanima posebno roditelje, da li se to dodatno plaća ili ne? Ne plaća se dodatno. Kandidati koji budu primljeni u Srednju školu unutrašnjih poslova potpisuju ugovor sa Ministarstvom unutrašnjih poslova gdje između ostalog troškove stanovanja, školovanja, hrane, odeće, uniforme, sve snosi Ministarstvo unutrašnjih poslova, a učenici spram tog ugovora imaju obavezu učenja i nakon završetka zaposlenja u Ministarstvu unutrašnjih poslova. To je ono što interesuje roditelje. Ono što interesuje mlade ljude je svakako sloboda kada dođu u jednu takvu ustanovu, koliko im je ograničena sloboda, odnosno koliko su njihove nekakve dnevne obaveze i da li imaju vremena za slobodno vreme. Pa naravno da imaju vremena i za slobodno vreme i slobodne aktivnosti. Centar u Sremskoj Kamenici je opremljen kako teretanom, tako i salom za fizičko, sportskim terenima, imaju dnevne obaveze, obavezno učenje. Po završetku toga, naravno kao i svakom smeštaju internatskog tipa, traže dozvolu koja se izdaje za izlazak i to, tako da nije ni to toliko strogo kao što je nekad bilo. Dobro, potpisuje se ugovor sa Ministarstvom unutrašnjih poslova i kolika je obaveza nekoga ko završi ovu srednju školu da posle radi u Ministarstvu unutrašnjih poslova? Ugovor je podložan promjenama, ali do sada je uvijek bilo u dvostrukom trajanju školovanja. Znači 4 godine, odnosno 8 godina mora da se radi u Ministarstvu unutrašnjih poslova. Dobro, da li to znači kada ovi mladi ljudi maturiraju, završe tu srednju školu, da automatski dobijaju posao i da li taj posao dobijaju u svom mjestu stanovanja ili ne? Automatski dobijaju posao po završetku školovanja, a što se tiče mjesta zaposlenja, to reguliše Ministarstvo unutrašnjih poslova u skladu sa potrebama u vreme zasnivanja radnog odnosa. Da li ovi ljudi dok se školuju, tokom svog školovanja imaju nekakvu praksu ili nekakve terenske vežbe, da li dolaze kod vas na praksu? Naravno, dolaze i u stanicu, teritorijalnu nadležnu policijsku stanicu iz grada, iz mjesta kog dolaze. Također imaju, centar je opremljen i taktičkom kućom i drugim prostorijama u kojima može da se radi i praktična obuka pored onog teorijskog dela. Kakve su šanse da ovi mladi ljudi sa završenom srednjom školom unutrašnjih poslova imaju dalje šanse za studiranje na policijskim akademijama? Da li možda imaju nekakvu prednost ili nemaju? Pa svakako da imaju prednost. Imaju prednost pre svega zato što je Srednja škola unutrašnjih poslova jedina stručna srednja škola za potrebe kadra policije, odnosno Ministarstva unutrašnjih poslova. I svakako da će tim mladim ljudima biti sutra lakše da konkurišu i da ostvare uslove prilikom konkursa za Kriminalističko-policijsku akademiju. Dobro, i da kažemo za one zainteresovane gde sve ove uslove o kojima ste vi pričali, gde sve mogu da saznaju i da vide? Uslove mogu da saznaju kako na sajtu Srednje škole unutrašnjih poslova, tako na sajtu Ministarstva unutrašnjih poslova i naravno mogu da se obrate u bilo koju policijsku stanicu, kako za podatke o potrebnoj dokumentaciji, tako i za dokumentaciju koju treba ili da dobiju kod nas ili da preuzmu na sajtu Ministarstva unutrašnjih poslova. Koliko se vi dugo bavite policijskim poslom? Ja sam 16 godina u službi, nakon toga pre toga 4 godine na Policijskoj akademiji. Šta biste jednom mladom čoveku koji sad treba da se opredeli čime će se baviti u životu rekli o svom poslu? U smislu koliko je težak, koliko je zahtevan, da li je dinamičan, da li je možda i u nekom segmentu čak i kreativan? Šta biste rekli o svom poslu? Pa u mom poslu, moj posao jeste dinamičan. Ja sam komandir policijske ispostave, 8 godina. Pored toga sam zamjenik komandira 4 interventne jedinice policije, tako da je definitivno dinamičan i ima prostora i za kreativnost. Svaka ideja i realizacija je uvek naravno dobrodošla u skladu i dogovoru sa pretpostavljenima, ali definitivno ima prostora za kreativnost. U vašem poslu postoji hijerarhija, kao nešto slično kao u vojsci. Koliko ti mladi ljudi dođu spremni, da li ih već nauče tome u srednjoj školi da to mora da se poštuje? Nauče ih definitivno u skladu sa savremenim trendovima i svim. Ti đaci iz srednje škole definitivno nauče da poštuju autoritet i pretpostavljene i starije kolege od njih koji su isto policajci kao i on. Da li biste vi nešto poručili tim mladim ljudima?
Pa poručio bih da, bez obzira da li žele da budu policajci ili nečim drugim da se bave, da čvrsto reše to. Ako reše čvrsto, mnogo će lakše ostvariti zacrtane ciljeve. Ima li nešto što vas nisam pitala, a želite da kažete? Pa ne. Znači, sve smo prošli. Želimo mladim ljudima koji su sad na nekoj prekretnici da se dobro informišu, dobro obaveste. Mislim da će i ova naša kratka emisija imati mnogo udela u tome da se upoznaju šta ih čeka tokom školovanja i naravno posle kad završe svoje školovanje i počnu da rade i da sagledaju sve prednosti, naravno i mane. I želimo svakom kandidatu koji poželi da upiše ovu školu da u tome i uspe. Vama hvala na gostovanju. Poštovani gledaoci, ostanite i dalje uz program Kopernikus televizije.